Brothers and sisters, I will now present the general authorities. A whaite mai e tau tō patrur a mai te matohia I te wahi te reira o tau. Mai te me te veira te mo tata e patoi I te hoe o te mo patrur a tiane tuni matohia o toia wharerea tu I tō o tau pretene titi. Tiane hia nei e a patrur tātou ia Russell Maria Nelson e profeta e hio e he heu parau e prekiteni no te etaretia a etu metia I te whea mo ai te mo mhana hopea nei. Ia Dallin H e tauturu hoe I roto I te pretendir a matamua. E a Henri Benyon Eyring e tauturu piti I roto I te pretendir a matamua. Te whea whare nei a whaite mei te reira. O te pato I nei me te mea te veira a whaite mei. Tēnei hia nei e patru tātou ia Dallin H e pretendir no te pupu no te tino ahurumapiti apo te toro e a Russell Ballard e pretendir mono no te pupu no te tino ahurumapiti apo te toro. Te whea whare nei a whaite mei. Te pato I nei a whaite mei. Tēnei hia nei e patru tātou I te motae I muri nei e mero no te pupu no te tino ahurumapiti apo te toro. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald Rasband, Gary Stevenson, Dale J. Renland, Gerrit W. Wong e Ulysse Soares. Te whea e whare nei a whaite mei. Te whea e pato I nei a narira atu o mei. Te anihia nei e patru tātou I nā tauturu I te pretendira a mātāmua e te pupu no te tino ahurumapiti apo te toro e mo perofeta e mo hio e mo heheu parau. Whea atu e whaari nei a whaite mei. O te pato I nei me te veira I a narira atu o mei. Wa hamaruruhia te mo hitu ahuruarea e muri nei I tō rātou pira. Mark E. Eddy, Ryan K. Olson, Jonathan Schmidt e Denelson Silva. Whea hina aro e amui mei mātou no te whaite I te maruru no tā rātou tāwnira mai te iroa a whaite mai te reira. O whatea mātou I te marura I te pretendira o te tōtei te tauturu e tupu I te hoe no ate te piti tautuni e piti ahurumapiti. O Jean Bingham e pretendini Sharon Eubank e tauturu hoe e Rena Aburto e tauturu piti. Whatea ato mātou e te hamarurura e te pretendira rei o te primere. I te mana matamua no ate te piti tautuni piti ahurumapiti. Camille Johnson e pretendini Susan Porter e tauturu matamua e Amy Wright e tauturu piti. Te whea atu ahina aro e amui mai mātou no te whaite I te amaru rai te motuhine no tā rātou tāwira whahiahia e a whaite mai te rira. We sustain the following e motai e muri nei e hui mana whaatare hitu ahuru. Mark D. Eddy, James McConkey e toru, Isaac Morrison, Ryan Olsen, Jonathan S. Schmidt e Denelson Silva. Te whea atu ai whari nei a whaite mei. Te whea pato I nei e nā rira atu o mei. Wa tapo e mhahuruma pe hitu ahuruarea api te patruhi I te moapor a te whea whaatere o te amuira arhei I te mahana maha. Toru ahuruma ho e no mati e murisho wa whaarahi e nye te newsroom I te Yeshua hebetoma. Them in their new ia patru ia rato I roto I tō rato pira api. Te whea whari nei a whaite mei. Te whea pato I rā, I nā rira atu o mei. Tēnei hia nei e a paturu tātou I te mo tuahi nei, I muri nei e prekteni api
Pretini rei api no te totei te tauturu, e tupu i te mhana matamono ate te piti tautini piti ahuruma piti. Camille N. Johnson. Ei pretiteni. Jeannie Annette Dennis, ei tauturu hoe. E Kristen Me Yi, ei tauturu piti. Te whea e whari nei, a whaite mai. O te pato i nei, i nari rea atu o mai. Tēni hia nei e paturu tātou i te whea e muri nei, e pretnira rei api. Hamata atoa i te mhana matamoa no ate te piti tautini piti ahuruma piti. Suzanne Porter, e pretiteni, Amy Wright, i tauturu matamoa, e Tracy Browning, e tauturu piti. Te whea atoa e whari nei a whaite mai. Te pato i nei, anari rā atoa mai. Iani hia nei e paturu tātou i te teo tu mo huimana whaatere hei, mo hitu a huru area, e tumu te a whaatere hei, mai tei hamonahia i tei nei. Te whea atoa e whari i a whaite mai. Te pato i rā mai te me te veira. Maururu te mo tae, te mo tuhine, no te oto whāra o tamau e te mo pure, nani ai te ua o te whea whaatere o te tāretia. Te anine mātou i te mo huimana whaatere hei api, e te mo tia whaatere hei, ia haere mai i tō rātou pārhei rā i ni anei. As announced, Jared B. Larson will now read the church audit report for Rohia e horohia te 2020. me no te prautua tapapara.